Wah, main cukup. Oh, 60 jang. Coba si 6 jam nanti. Mana ada yang satu ya? Mana? Kan be. Oh, punya. Itu satu be. Cak nama cerita Pak nu. Itu dah. Kupi. Aku ya. Iya Pak. Pak. Punya bakal nama dewek sendiri. Pasti tak aku ibi awat sih gak balik sana. Kita kasus ani kita. Lah, astagfirullahaladzim. Tak ini. Kasus memang tohi. Nak dumoy. Bakal nama cerita ho. Coba aku yang mau. Jadi kita telepon ho. Coba aku yang mau. Jadi aku nak mentabur bicara. Weh, kebek heboh nak tanya kira piro wan nak jodoh. Kasus anu, be. Itu pasti kau dewek. Weh, Lah kasus anu, be. laki ubah dewek ni ndok nu be, weh be bakok gila dasi ni, gila keliling. Malah temada selek temada ni cerita Pak nu bah. Lah cesipon, lah be cerita sih nak bion. Ada obat kasus ngemak tohi, tidak. Aduh moy. Lah kasus selingkuh ngemak tohi, mak tohi kan ada aduk maju selingkuh Pak nu. Iya, lah be. Labih on bulan-bulan yang pas aku kok namun. Coba aku nak bangku kibi awak cara belek sadu be baru coba belek. Mak nu kan. Ini obat itu kuning mak minum dewe. Malah sudah gesah we nada turun tukang rumpi malas sudah we. Au. Ini obat ni. Makasih ya be. Au. Hah? Ada yang mak nu. Ha. Ibu ha. Masuk geun. Masuk Masuk oh dah tiap kadat. Koi maromi kecekku yo. Weh tadi ku dah miling bako dia. Be kadat ba belek mungkin nak naleun yo. Kita sesiap lo aci anak tadi oa. Weh sani ge yo ku bik Miriam. Ipu signek tie bulan tarut Miriam. Nama bakadaan tu yo dong saro. Siapa ya anak tu saro cukup baik tu saro dia yo. Mu neko yo boga bolon terus yo babu beut milap dek ma bi tati kula no dah. Dah cerita dah ada ada Tuhan dia Allah nolong dong tu nak beli sehat-sehat dah tak kadot. Si am temada ko ye. Mada bak semak iba bolon ko bak ko lo bolon. Lo semu bolon ngalah tu bol kita pakai no dah. Siap tebe nak dalan anak tebelek dah mi kabar. Gila bako mani ku mikir cutang togel ku gila cesek no nomor ku ulat no gamiling. Jos habis ke togel duduk dunia ya. Dah ku taci ne ko bambu dah. Mu buat ko kanye ba taci togel kuliah ku. Dah macam luka no de umai senando. Pak, Pak. Assalamualaikum. Yes, siap. Siapa yang nak bujang sayang ku ya? Miliknya dia. Menyona. Pak. Elek kau nak. Belek. Apa dah jono yo? Kuat aku kena cukup dah. Kuat no, jauh kuat no kuliah ya. Tahu, Pak. Oh, dah sedot mak ta. Apa kian kuat no yo kadan? Dino. Yang kedai aku cakap puja dah nak. Cak hujan eh. Aku kuliah baik nak oh. Kian si kabar ku bos Pak. Lah kabar Jano si kabar belem ku rutak. selingkuh ngen mak toi nak pondok nak dumai oh. Wai do sekada, tapi sini malui berita. Dia aku nak curup acting madak ngen uku. Api mada do model do. Lah dia aku nak curup acting bak madak ngen uku. Pi siapa kok pulau di kabar ku selingkuh ngen mak toi nak pondok dumai Beratai koyel biak cayo mi kecek tuan ku di bapok nu dewe tan koy. Si bak si siapa nak tiup ku dewe berita oh. Mbak ko mi dah. Pada aku tiap Mbak ko masuk ai kecek ni. Aku ni oi aku tuai medi. Wai harap sebab mata ye. Cawa de model ya. Aku yang juga rubah. Lah diri tu ada sinyal siapa nak tiup ku berita oh. Nya bi koyo. Wajib ko masai ge dah no. Dia bantu lah maju aita dah model ya. Bidau tu madak bak ibu apa ke dah. Api sim lui berita. Jangan kau melimport masih ya. Ada je nasi apa jika nopoi ulah dulu oi kau media mutuai kau bisa mati memedia kau. Wai haram kalau aku ada mina gawe model emak tong ina pada umai wei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesir lek sak me ya kuni oi. Cek, Pak, Mak.
Madia ngeu ku ding daleuan ne ku muslingku nge mato ina pondok umai yo ba bibi yo madia ngeu ku. Kos mampu ngano bujang ku belek ku ni kuliah yo. Ku ada bukti mada hukum ada lo. Lah si kumunyan. Woi cagen hukum naplek model ya. Tun kok gak ada kumunan ba bringingan di yang matoi. Coba ada banyeun masyarakat lo mide hukum ya. Membeli arisan di aku mada ulo. Kumu memang selingkuh nge matoi. Woi cagen banyak kok masoy dah. Makadanya. Ukus le ku kembali yang makada. Mencocok ku mada bae dengan mada. Jiba bako mi urpok meyo eh. Amak sao yo no di orang malau ku kini dia nyau ku lalau. Jom mau dip yo. Jom so. Dia. Acak cak keram de leipe cacing mak tok nyati ku mlei pemui bolon di kadak logi. Bisa apa iku lo ku ni kula. Tiba si sampai ribut dah mak ada. Cari ibu. Nada berbaik ngemak toi Mui apa nak jeb dengan berbaik. Tiba kulo di sapi sao kulo Kuwi lah sakit. Ya tiak yo senegyu oi lu tua aja kan umbe. Dah bau ku belek kira punya tu kalau sehat bah. Gero ku yo mak private ku kuliah sama. Tiba kuliah kono aku sabun. Masalah biaya be itik nu ade nanti kambing nu den muat. Ciba ko maham ke ceba nu yang penting ko je tuan ko pati ba ko sekolah. Cigere semangat guys kuliah mak. Kosan putih naseun. Sabar bae itu saro nu kila Semester putih naseun. Kita nama ada tiap nu ade teh hawu ini. Ah, oh di tua wai ba. Tak ya, aku tak ulak kanek pun ni. Atau bebet Mana bebet? Katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Nyatanya bakto do obe amo bakto ibele pe no yang kunyengan si mutsi sudua. Mabae maga ko dapat RT mencakaran pepet canya pulak melayan kumu Poto iya ti bele. Toi! Bele kaca! Mipo kaca kaya ti bele ko ngajan titi ya. Bele mnai! Toi! Kade ya bebek ya. Mak ku ada lo bahasa malas dia muka ya bebek ku. Ku ada kalu. Goro. Oh. Toi! Hoi, la ilah titik yo. Kong. Wey! Ibang ngau. Koyo. Kau pada yam ye. Pui sudah na bele. Pui sudah dai. Dia Bele. Pui sudah dai. ila ku gabo. Kula gabap yo tun ma gabok na pegedalun mu ketero. Bele. Ngajan titik ye. Bele. Udah. Tidak ba dah mak. Lai tu semua baik-baik, tak baik. Saya masih kerja nego macam itu be. Benda ku juga ba dah mak. Itu mah dah baik, jadi selesai je. Tidak habis bila je. Kian yam yo la ilaha illallah tau ini pokok yo. Wah, pada titik yo. Ken pokok pa ummu jo tau. Wewan ku dah. Baik tau. Wadi ya mak. Pada lah. Hoi. Mak kona ke anak ko ba sudut noi sudut tidur gula kona ke canggai pak nuluk bilik min kereta min dialog ko ni mak burol melaca. Ima cir ah. Oh, berarti mak nyun mak kona bak nu bak polisi bak nu mak kona ke cuma dasi yo mak ko sepak lalau. Toa nyuan ima cir ama. Ah. Hoi. Ni kecek mak. Cibak ko gabok ngen anak romla onaka. Sekarang majok ko maling diun tuan. Tapi sinagi aku buat salah. Nam ko muka salah. Engko nulet sup.
Cibak nak kai. Oca tu main model ya. Wok bitilai. Wah pokoknya membak nu belek sudah. Kau mak nak silok men kau kereta, men kau dia. Kalau ke si bet tengah bel ngebak nu be. Patah malam ya Mama. Ada putar-putar orang kaling. Oh. Tidur bakilak, tidur bakilak. Mak Toing. Assalamualaikum. Assalamualaikum.